Ia e fia foi te whaatalofa atu se tātua sinu, po wherawa mea nei te mafuta mai le ni tula o le fiafi, i le aso nei le aso wha nei Iulai, aso Tofi nei ai mātou, tau sanga lua a whelua sifuru mare lua, ia o le toi so ina atu fo ele o tātua news masani i aso te tasi, o le tātua Tala mo mua. Au tāpena ai le atunu o le whamana tuina o le tātua tuto tasi, le masini o se tema, o lea wa amata ona whaatino tāpenanga anisu a whioanga i tono le atunu i o polu whapea i male motu tele i salawhai. E leo toi maus teimi ona whaalau loa lea ele malo e ala mairi komiti whaapitoa o le tātou sisi ngā fua po kalame uma ua mai a fuafuaina mo lea whaamoemoe tā ua ale malo. O le tātou sisi ngā fua o le a whaamanatu whaatasi ma le tātou te wila. Ma o lea whatua atu e whai ai leo whaamanatuina o le tātou te wila, talu on pepesi le whaamai i le laulangi, ma a fia i Samoa, ma o se tasi vaenga tā ua lea, lea fo i whatua atu e whai ai le tau vanga tau sala o Samoa, e pe ona maasani, ona tau walunga ai le te wila i tau sanga uma. Sa ilia ai se tau sala, sa ilia ai se tau sala, e sui ai le tamai tai whanoi fafo McFarlane, sa o le tātou sisi ngā fua, o le awha manatu whaatasi ma le tātou te wila, ma o le awha to ato e whai ai le whaamanatu ina o le tātou te wila, taulu on pepesi le whaamai i le laulangi sa a fia i Samoa, ma o se tasi vaenga tā ua, o le awha to ato e whai ai le tau vanga tau sala Samoa, e pe ona maasani, on tau walunga i te wila i tau sanga uma, sa ilia i se tau sala, e sui e le tamai tai o whaanofo i fafo, McFarlane, sa pale mai lava le tau sanga e lua afe sfumale iwa se yo o mai le taimini nei. O leo o whaeloa mai e to fitu niso tamai tai o mai ona whaaulu o la tau swafa e fia tau vae le sailinga o se la le lei o Samoa. O le taimini nei o whaeloa mai foi o tu tumu a tātou whainga malanga il maasino a kuso i le mamalo le atunu o lo alala i atunu i fafo o mai a foi a la tau vanoa e malanga mai ai. E le ngata i lea i le fia mai moa i prokalame o le tātou sisi ngā fua mali te wila, ai o se avanoa o le amwhai e iona wheloa i mo tātou ainga ua lewa o na vala ona o le wha mai o le COVID-19 river, sa poloka i tātou malaiva alele wha vāo mā lo. E ui ua lewa o na wha iloa le mā lo i lātou e anga wha munianga wha apitoa mo i lātou i ai o lātou mana onga wha apitoa o soifua, pei tai to tele la to wele o malama e pe ona mai tau wina ai ele official matanga we ngotina ma mai tai to tele o tangata se wa fera la to ofisa ona o le fa manuanga o le fa tanoanga o le official matanga we ngotina ma mai tai e sunga ya Dr. Mema mo sanga il proclame fale televise TV tasi sa ia to fa manino ai le vaenga o ia sa no ai o la to e patino ai le fa manuanga o e wa ia fianga fa o le soifua e au fia i lātou e pōle wa ai o i lātou fa o ngā ina no fua fa ta vale o le mwhai o na tue sa vali o i lātou e ia fianga fa o le soifua o le mwhai o na o si el mālosi ato toa o le o langa le soifanga o i lātou e ia fianga tu mau o le mawhawhau ai o i lātou e le anga wa aire nei fa o e ia fianga o le toto mawalunga suka po le fulu mai si lava mai masani e mawhai ona tue whaafosi el malosi se vangana ai ua ve eselo au se tulou ono a fianga le suka ona whata mawhai lea ona e anga waa. E le a fia e fo i lātou wa atoa le ono su lima tau sanga le soifua e na o i lātou e ono su whatau sanga anga i lalo e si lia ma le iwa se lau lātou e a fianga tu mau le soifua o mai e ristala o lo anga waa ai silia ma le ono se lau o maua lātou whaamanianga e le taimi nei. E nā oras furu iwa leo whai o lea tunu sa whaamauina i whaamau maunga lata mai i le soifua maloloina ua pisi e lisi ama o le COVID-19 river. Mai lea whainu mero e sifuru iwa e to sifuru fitu lātou fau wa a fia i tutono Samoa e to lua sa whai malanga mai fafo e tunu i tutono Samoa. Ma wo atu ai la whae o numera o la tunu ua afia i le vairusi o le COVID-19 river i le sefuru lima afe se lau tolu sefuru malwha. To tolu o whamawina o loo tau fia i no whanga whapitoa i le maotanga se ngase i matotua. O loo tu maupea i le lua sefuru iwa tangata maali liu ono o le siama o le nei whamai i le silia nei ma le vai aso. O loo whautua ina pea le mamalo o le atunu
e le tātou soifua maloloina ina ia ngai se fale mai lata ane mo le whai o tui pui pui o le COVID is forever pe a whai le i whaia pe le mai a fo ilo tui pui pui o le wha mai au wale pui pui ngā siri lea mo i tātou mai le nei wha mai o le whai o le tui o le COVID is forever e te atu ai le malosi o le siama ia tausia pea fautuanga mai le soifua maloloina e tu ina atu pea ina ia whaititi ai le soana pepesi o le siama. La whai ngola tunu ua mai ona whai ala tu su enga whafo mai i le taimi nei e se lau ono se fulu valu afe lua se lau ono se fulu. O le taimi nei o lo pepesi le wha mai o le fulu masani mai taua tele le pui pui o oe mai le afia i le fulu ma le tale ma ua tui. Ma ua tui ina mai fo i fautuanga ale soifua maloloina ia nofo le leile fale inu se fuala au ma ia lava le malolonga au le whea luai ona e pepesi ai leo isi tangata ele afia ile nei siama. O nisi o tātou tala o le sole sa whaatino inai le solo ta avale tuitu wina a le whalaputonga whaputunga tupe molu manai po le nupi wha. O nisi la nei o tutonga o le nei savali e peo na iai le so. Alo whaatu si tātou tunu ia lea mātou te po sao tu lava i nei le aso ni la sufa i nei Iulai a Tofi e le matonu lava o le whalisa Katoliko i nei mruvai ia e whatatale e whole tonu mai o le tātou solo na ale tātou whalaputonga whaputunga tupe a le tātou tunu ia po le nupi whafo i pei o na sirifia. Masana no te titi atau no mai i luma tonu lava o le tātou luma tonu laftanga i tonu lava e a le whalisa Katoliko ia ma le ofisa o tanga venga ia manisi foi o la tau ia o masalo ila tau maravaya o le tato fanga venga le lupu fa ia po le tato fa putonga tupe a le tato tunu o te levo le lato wa nga ia a mo so tato tunu o tonu ia o le taurunga foi lea o le tātou whamoemoe nei tūla o le afiafi ia po le wauli foi ia po le tai au foi ia po whera wale atunu nai te mafuta mai ia o le nei taimiki nei tātou atunu o Samoa ia o le tai au nei iso tātou atunu o Samoa ia le titi lava ona mai lea ia ai maro lava le mai mo mai whaftai le mafuta mai ia iso tātou atunu ia e lango foi i le tātou solo o le savali i a wā foi i a le whamanatuina o le 5 tausanga o le tātou nupi whā. Ia o nisi o lātou le sa vali mai ia esa i lātou ta vale tauina o whailewa sina whātu mulia foi ia le mā whale o le whale o le mā lo iai, o teme nei manuia tala nei aso sui o le tātou Loabay mai nei Samoa so whā soifua. O le so fo i sa whailoa i atuai ia le awhionga i le taitai o le HRPP, le sunga ia takta tula epa sailele Maria le ngoi ia ma le autostala e le ngate le ofisa whasalau. O le oto tonga la le nei o le nei whailoa inga.
Ia o le mo le tonga o le tātou wheraingana ia ma le tai whai o le HLPP i le sunga na ia takta tu le pasai lele malia le ngoi pana mo mo lunga le page le HLPP official page i pera foi mo lunga le tātou YouTube channel e mo mai ia le tātou wheraingana ia ma le whiunga tai o le HLPP ale ngate le pena foi ia ma le solo le a tavale teutuina ale whamatuina fo e lima suta sanga le nupi wha wana fo yolo o maua lunga o le tātou YouTube channel ia le atoanga atoa o tele wata sapo e le so o temene o tātou news na le aso na fo se upu le tautu mali mla wha whonganga i wha maangano mane ona tātou e whera i te le aso atai au i le toi so ina atu fo o tātou news plus freile o temene manuia tele nei a fiafi tō whase fua